Fizičko nasilje? Jesam. Kad sam bila izvan škole, jedna osoba mi je došla iz čista mira i krenula me gađat i lupat nogama. Da, u školi sam doživjela fizičko nasilje u WC-u. Jesam, bili su napravili jednu grupu na WhatsAppu gdje su mene vrijeđali, a ja sam bila u toj grupi i gledala to. Pa na jednom odmoru nisam bila nešto u dobrim odnosima sa jednom curom i pod odmorom u WC-u me gurala, vukla za kosu i tako. Vršnjaci su me izrugivali i zvali me pogrdnim imenima. Jednom sam našla staru fotografiju mene i moje obitelji, te sam je odlučila staviti na status. Prijateljica je reagirala tako da me upitala što to stavljaš na status, te dodala smajličko povraća. Pitala sam je zašto je to poslala, a ona je odgovorila da izgledam kao svinja. Od tog dana bi svaki put kad bi prošla pored mene roktala. Osjećala sam se užasno. U početku školske godine grupica starih dječaka bi me povukli za torbu ili bi me gurnuli uz zid. Kad bih išao na WC ili prolazio s torbom pored njih, zagurali bi mi koru od naranđa u torbu. Prijetili bi mi ako im kažem da će me istući. Nakon nekog vremena skupio sam hrabrosti i rekao profesor. Išao sam na WC i tamo su bila dvojica dječaka. Jedan od njih me odgurnuo i rekao, kaj je mali? Pokušao sam otići, ali mi nisu dali. Zamolio sam ih da odem i da neću ih tužiti. Nisu poslušali. Udarili su me šakom u glavu. Cure iz mog razreda su mi svakodnevno krale novac iz moje torbe dok sam bila na odmoru. Govorila sam im da prestanu i da ću ih reći profesorici. Smijale su se i rugale. Izbacile su me iz razredne grupe i svima govorila da sam siromašna i da živim u drvenoj kolebi. Profesorici su rekle da ih vrijeđam i zezam. Kome će profesorica vjerovati? Bio sam u hodniku tijekom velikog odmora kada se to prvi put dogodilo. Neki dječak se sudario u mene kada sam hodao. Ispričao sam mu se, a on meni ne. Nakon tog dana samo se sve više događalo. Ali s komentarima krme, debil, bedak. Kada sam išla u školu, uočila sam da me svi izbjegavaju osim moje BFF. Ostale cure su izbjegavale moj pogled. Dok smo čekali da uđemo u školu, mala grupica nam se približila. Je li istina da lažeš ko svinja? Ili da ličeš WC? Nisam znala odakle im te informacije, te sam ih pitala. Cure iz grupe su me gledale kao da ne znaju zašto sam to pitala. Ispada da su svi vjerovali trače. Bila sam povrijeđena i tužna jer nisam ništa krivo napravila. Bila sam tužna, ali ne znam, nije me to nešto tako diralo, ali sam bila tužna. Pa ne ulazim u neke konflikte baš sa ljudima, ne ističem se baš toliko, pa Mislim, imam uvijek neki dobri odnos sa ljudima i onda me svi poštuju. Pa tako što ne ulazim u te velike svađe i tučnjave i pripazim, kao imam neku distancu i trudim se da održim taj dobar odnos. Ne, ja se nekako distanciram, ne odgovaram, ignoriram, mislim da je to najbolji način, najbolji odgovor je ignorirati. To vršnjačko nasilje, to mu kažem da prestane i da mu to nije u redu. Ako ne prestane, onda idem u stručnu službu i razrednici i tako. Pa tako što ne ulazim u te velike svađe i tučnjave i pripazim, kao imam neku distancu i trudim se da održim taj dobar odnos. Pa da, sa svima u razredu sam si okej i s nekima više, s nekima manje, ali sa svima sam u dobrim odnosima.